Niguo thibitari ya Ciara level 4 thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru Iviana. Wandi cia arwaru a gukoma itiganiritwe kwa kavinda ga kiumia kimwe vuvwa thibitari no kurugamia motungata kwa arwaru a gukoma ni undu wa kuga ndawa, irio na indo cingi cia bata cia matungata. Kuringana na ndagitari munene thina wa mbia niguo racangira motungata morigitani kutharara. Bidhaa zile hatujakuwa nazo ni bidhaa ambazo zinaitwa non-farms. Non-farms ni bidhaa kama gloves, syringes ambazo zinatuwezesha kuhudumia wagonjwa wetu kwenye ward na pia kwenye outpatient. Bidhaa zingine ni kama chakula ambayo tunapea wagonjwa wetu wakule wale ambao wako kwa ward, na pia bidhaa zinaitwa cleansing materials. Wanagukoro wandi thibitari rino cia vingirwe niguo gwacithiria motungata morigitani kwa arwaru aria marigitagwo na kwinuka miciri kwao, undu ucio ndutethetie wa kwigana ni gukorwa gutiri na ndawa na ithimi. The last 1 week or so mambo yamekuwa magumu zaidi, hatujakuwa na bidhaa hizo na ikatulazimisha department zingine zisifanye kazi ili to strengthen the outpatient department. Nancy Wanjira arikinyitie niguo rigitwa marithia no ati kuringana na maundu ria maviana utungata ucio no athire guciria thibitari ria mundu kiumbe ira rugendo rwa kilomita 15 kume Ciara. Akorwo ni malaria uthio uthimirwe nja urete resort koguo nurona ndagitari ucie na wendi wa gugutiriti batikirange kuthondeka nakio gitivo. Mathina no atamama kwa arwaru wengi kuma mwena ri uyu aria maraukirira thirikari ya kaunti ni undu wa gutecaniria thibitari ino iria kavinda rigaka iraruta wira na uteithio kuma kwi andu a wendi mwega. Ino niyo facility yetu iria ibakuvi ya government na niyo twivokete tukarigwa mwananchi twire uria ugitwiciria no riku akorwo thibitari no ya government ndina kindu kundu guku nginya neti ni ciathirire ni mokumu thenya ngina retete my father admit guku na ngiona institution very sympathetic tondu guti anaitanda matresi imwe timbega na tukiona twekara nthina ndwaya tukiona tugutethia para tukuvota. Kumana na kutharara kwa urigitani thibitari rino, thirikari ya kaunti ya Embu ni retetera na kuga muga wa kigina kia urigitani itieganaga kugacithiria utungata wa mwingi undu raregana naguo ni speaker wa mbunge ya kaunti uria gavai budget wa mwaka marenganagira gicunje kia 35 kwi ruvunge rwa urigitani. Mbeca iria cia thondeka andu, mbeca cia NHIF cia uka itigekirwe thiini wa nyungu iria nene ya kaunti icokwe thiini wa thibitari tondu cia rigitire andu na National Hospital Insurance Fund igicokia mbeca ici ciagirwe gucoka ringi thibitari niguo ivote kugura ndawa na ndawa icio ivote kurigita uria ugauka rucio. Kama uko na department ambayo inakula 35% ya total budget na bado kuna malalamishi, then there is something wrong. Ile pesa yote ambayo serikali ilitaka tupatie hospitali tumepatiana. Kutharara wa utungata wa urigitani thibitari ria Ciara no kuthia na mbere na kuonekana nginya riria gakinyira ni kigina gia supplementary budget kiria girikitie kuvitukwo ni mbunge ya Embu. Sisi kama assembly anything they wanted tuliwapatia, lakini sasa vile nimesema uongozi sijui. Vandore Vakameme TV ni mwana wa Ciara kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.